sa box. Karon ba dito to naman din asa daw ang address. So waiting na me for the delivery. What can you say? Ha! What can you say? Thank you for our order. So excited. And kuya? So see you umabot na ang box.
Bahan, charot. Kan, gikan ni Ate Nay. Chiki-chiki. Uy. Ate. Charot. Ano di ate bibit? Bago ka. Ano ang liangkot? Spot. Seven man iya. From the Ate. Ayo. Say hi. From Lazada, ma'am. Ate. Salamat ate Marlene, Kuya Peter. See you soon. We love you. Ato, tag-aw ba? Kulit. Biskwit. Na biskwit, anak. Ah. Gikan ni Ate Marlene. Ah, sige. Ako talaga. Oh. Bitsa, nene. Mura o ka na lang. Oh, dara. Gikan ni Ate Marlene, Kuya Peter. Ate Marlene, Kuya Peter. Ito tayo ko na to. Salamat, Kuya Peter. Open. Open. Bilis, pangasian na ka. Bangin na, me. Kato na. Small na, small. Small. Oh, sila small, small. Oh, sila na. Excited ka ng dako ba? Gawaan yan. Dali, dali. My favorite. Oh, open na. Na, kabatay. This is the Sama na. Wow. Sa istorya. Salamat, Ate Marlene. Kuya Peter. Open. Eh, kung nakukuha ka, Ate Marlene,
Eda. Oh, ito Rihanna. Ha? Kuya Peter. Kain na pinansan. Bigo ra na mga. Tapos pinawan na. Wow. Ay, pas ka pa. Kaya ka pirana kay Nina na puri mo. Ayo ka ikaw na magkuha. Ayo na ikon. Ikon na na. Wala ka na. Ay, natin. Today. My favorite. Chocolate. Any kind of Mixed chocolate. Dog, shampoo dog, cupcake, sweet chocolate, Mars, Daya, Ferrero collection, Anson Burst. Choose for me and my sister, but Minta kasi. Okay, okay. Si hi, hi. Model.